abantu program egi bagiye to Okubiri kandi burwa kashatu kastoreza kashayisha tuyireho obudakika bucyo obukarabamo ndabantuje na program bagiye tapola baho da political surgeon nkafutosha nibinge biryo munsi ko kantu twarana mbi cyakwa tukabwambo byo ngo byahwa management kagera ngo esha ibintu nuzitumara mero muyize sha ibintu mo tukugambira byone bituteka ngo niyo turukwetenga ni muri umkwetenga kufura one omushubuzeranganwa owitirwe okuteberezwa kuba omukazo yabayine mu mukono muri katanga ya bamuyimire beiro takuza kurekurwa koza na argomuka no baranayoreka ibyamagara nkeshonga kandi okwekarakaso mu matown kugumizamu ahabo kwangira umushoro musya timanyo yineho opinionari y'icyo nubuje kutiyambo new taxation policy neha kandi abangire cy'abashubuzi okurigira kimwe Kampala na masakani porao nayo final ya kwatunoma Kampala ke kwatu fikide ni amatawona gande gate yamana and a lot is happening nebitu binge biko muihanga ni nahora top ADF commando ndijo nawe yitwa DRC so hebikusiba ho nibingi abasalamu kware kintu kinarerizo na ro mukere shuware fimanya nkokati nagurya unfortunately nasi bani ndo mukere tine gunarya no gumbaza njya ngo abasalamu banywana bandi mu rukwe yiga Ismail Yakobeni Juma menyeka so abasalamu banywana banye muhandi mu rukwe today tima wengi but nikangire nguwe yakwa kwa mabika ho nyincha kare ka breakfast tukayatwena but all said and done Uganda negendo mwishonke zinde si ibindi nibyange bindi bikora niko twatya mukatyo umushoro mbanye tapola bo once again twabakira umukubiri kuri ya radio 5 DJ Kanyamanu wakutuning ikintu cyo mucyurire ngo mbase kwikoho amaraka gegisho tingiza kugira ngo yuringa hina rurenga hi azoronga azungwa mishuga tera Sky TV yebare mnonga kandi kantangire pano den tutanze mu magwirizo bakurga hariya aha muheru umweta Dagaras ibingira gumsheja no munya ANT kandi wakajya tinyowe ni inkiriro zo muri yege nkorensia yatana ho kacyana FDC tukajya mu turi ANT konkesho kazeno kakwa nazigambo zura Dagaras it has been long no so tuwamara kero takwijaje ico iyo barosisa Paula aho kandi ndako twaro mugisho kutangira amamanzaga gashikiro mu studio ninyenda kutangerana nabo kutureba unkirize nkusime ogumana otweta nsime na management okuteka program eji eyindi kamya ngo yinita fari eriye kuteka hankora na ya Uganda na nyenda kwibwita ahira kari yawe ntabarusi y'abasalamu banyane bitu abaza guziciro cyawe cya idi kandi nyowechi okushaba kwanje nukumwe ngo kubintu etwazo omukusiba ningashi omwezi gwa Ramadhan ebyo bitukozeremo birungi tubase kubigumizamu no butwarga omukusiba nubanyeta simwe Douglas binjira ndira kari omuntu wa burijo nubanyeta rwani rihanga ryawo barho bari yakwijuka abari mu kwato batahi banje nabatangirira konka n'umwoga gwitu na generation age okwerwanaho nyabura mu rubengoru tutakaguma turwekorire nuko yanjura ninga nokutunzi wabunza abaro Leia to be yes talks to the Sky TV nonga nyano wanje Paulo nyungu ndizina lyawe byo political surgeon kandi twakira program y'injiji amazina mpita mpaka ubwo mu national platform nyenda kwebaza community yitu y'abanyandu bitu ya Islam abo kubasa kusiba bakirungira mukama akubaru ya kampa memu no musibe iki mungire mwashabiri hanga gitu mwashabira communities zitu akuba we have so many challenges kandi zimwe zibanze zitenga mushara so nimba tawarura nimba sima abo kubasa kusingura mukaika ideji energy yobusimbizi ndendeza a good show twakwakira meya Besigye has been long true twakwakira tukabiri so long but ndaktora mugishogu kubatangira abagenzi bito kutureba no kutwura nine batondetse bagenzi banje
Ukusima kwanga nyenda kutwara izuba nyenda kutwara EPDF. EPDF izuba mukaga tukareba bakwita Baghdad. Akari kamanda wa EDF mukabinda kamwe aho mu Kongo. Twarebe izuba kwita Dr. Musa. Ubiro medical personnel wa EPDF wa ADF lazima no mu muhango kubakozere aho mu Kongo ane kintu cyangwa munonga kukumana batwashuwaringa ngo ibikwirinda byo mu ngaro zabo. Ikindi tunda kutabatsira abagenzi banje abanyana banje kandi family Islam ne kintu kikuru munonga utanda ko rigendo rwo kuza kwendera kandi warahendera ukarajaguriza ne kintu kikuru munonga. So tukareba utanda ko rigendo rukwetu rukwezo kurkwero kwa Ramadan itabentu yereza hehi na rahanga witu. So twarebe izuba kujaguza ukwendera urugendo rw'ukwezo kurkwero kwa Ramadan. So nimba tangira munonga mo bajaguza je Idi al-Fitri iyo mwaka ubu muri mukalenda yita Islam atirimu kuyiku yes konka okumwaka umyaka mingi nyuma yo kumwa ubutumwa bwa kalenda yanyu ya but yanyu Islam so all said and done nimbatandira mu program y'igi yo sibire yona iwatabaro kama kwatsi bizumu nkora buwatekateka na kwatsi kishane cyo warga ku kikugo kiteje omungaro zawe. Okay. Amon nye twakwakira shogo obara munonga amtebeganisa wa program abakutureba n'abaturikirize mwasi bakoronje amazina yesugoma monero barema nzaro ya Karamrani Ngoma Kaura Town Council Wampara District. Paul kantu arukusimoku abanyambarara abanyakabare abanyarukongere abanyishaka bushenyi n'abanyakasese abo kwakira omukondo wa wabinji. In fact ni Paul balirwemo abo hostinga Western Salutary Canada utachiza Besigye ahashweji. You made another footstep. Nyebaze bona abahagizi mbire ntakukimanya because mbire ntulenta kutambura munonga twaragira wenze data ze dena CV banda ashanga munywano wanje Alex Arichenche shanga yempangara no bajeta Agatha no manya no suspect oba usual suspect ashanga munywano wanje Agnes wakaya no kundeba hotel yitwa bire twin function yati niwe turinkuri bati nakuri anakakasa sucyanyereka ngo abantu nibinji kuna ikarupongeri kuna mazire gamba isigo mwamuniro barema inzarwa ya Karamani niwe turi tukureba kwikabushenyi we yaromye munywano wanje no center kizinda. So ikimayisa ngo abantu abakufollowinga program image nubakore cyamani waza kashesha bari yo munywano witu Juliet naho nabaroho muri nabandi bona abuntaza kumentioninga amazina kumarayo akwana kasese kunagambira izina nabandi mwe ndatukureba ati ngamnywano witu Fabio Machura na wali yawe share zona amishagatira TV na ya program image and next chamani no mapo hinga wareba haro progress ningo mwana kwa shoma wala haro progress report ikija nonje nkaya munywano wanje yagira ngwagire kureba umupira no butari kubino byo tatatu watandika utwasigara. So mwe bari munonga abanyayiganda abo embera eyimo kutwakira mu na munonga twatukutesa omuyangari. Okay, ekyo kitwara aha muramagwerizo ekibuze kitukwebuza ntugira ngo Besigye agarikire Dr. Kiza Besigye retired Kano agarikire is he back ekiri hariye byona koruga mwanyemye akamushaje kwiha tujukwata ko nubo Dr. Kiza Besigye ahira kuba active no ngo politics zaitweze no kugira impact whether on or streets. So ntureba Dr. Kiza Besigye nagaraka se kibuze kiri aho ni cyum one haro space haro vacuum Besigye natiyamka kugaraka kwigaza cyengereki ekiri yo mu opposition
naro politics ziyanga. Number 2 urugendo rwenda kwingana ki haro impact yona subire cyangwa munongo mu kugaruka kwa Kizza Besigye nko muntu na contribution ye no politics ziyanga ninjya ngo icyo kibuzo nikimara abo kuba Dr. Kizza Besigye tafutsyamuka mukaguma mutakipira attention kibuzo kirungu producer abanza tutwara mutu wazize turebe kutwakwa twine tuwazize producer atenya tuyambe habanza tuweze turebe tugire enkungane zitwarebaho kake nebigambe bitwahorraho bike nebishane bitwarebaho kake ekitugamba abantu babanze bakitegereze bare ekituru kugamba. Dr. Kizza Besigye yabugana abahagize b'ekibineki n'ekigenderwa cyo kushijuma ahabyo butegeki ebyahiko mu ihanga kandi no kuhabura aha mihondano hetwiro mu kibina ahabwa ebiri kugambwa hagati ya Katonga hamwe n'abana janangumbi twino kubisingura twaratabisingwire dusingura abo wembonde zakinire no kupira sokole cyari kugeraje ecyarwe Kongora pila binsoka muyemeri yese munde simukureba ninka semufu scarecrow wala imamo kabugana semufu mwabazo ko kujiro tunayereba neje njoro tunomuntu Besigye yayongerera yashobora ngo orutaro rw'abantu barukura omurikatonga turwe byo butegeki okuyaho no kusingura bembundu kurabira omana g'abantu buntu orutaro orurikatonga orutwire turwana no kusingura bembundu icyo tazire abantu kugeza kusingura ebyo mbye barakozesa mwahurira ebintu biberebyo bikuru bigenda mu bitwareka bikuru bahura bareta ebyo kubahura yahura nguburi omazokwe abo bamanyamana ko kugirashi. Besigye yayongera yagira ngo bworo nibwo bwongira abantu ko ihwa amasiko kandi iki necyo kurwana sombwire butari bwahare ecyakabiri nibamenya nguburi omwana bamucuyira runuka nibamenya kubakaya kunojoga Rwanda no cyakira no cyakubakijira ho abo kubahebere yo ngo niyeta niyeta so kubirira abebembezi bito kandi we ambassador waswabirwa horicyamana Kutozona ezabanizita hometown ya Rukungiri zabazijire abantu ababemerire omurubaju rw'enkoto barikoreka akabonero aka FDC bamwe bajire ebijaro bya buru kandi Dr. Kizza Besigye nawe yarebwaho n'amashemerera mingi ari kugenda nahubiraho aha abantu mpaka omucayi cya Rukungiri main stadium aho yagambaho n'enkumi z'abahagizi b'ekibina. Ari kugambaho na n'abahagizi ahari Buyanja Town Council Dr. Kizza Besigye yagambira abantu muri Rukungiri ngo bwahati ekibina kirinke kitwire omukahumuro nkonko bwahati kigarukire n'amani Omuchayi echa Rukungiri Dr. Kizza Besigye yagira ngo ubu nibwo bwire abantu kubasa kwimuka bakarwanira obugabe bwabo bakabwiha omungaro ez'abantu abashomankuze so basebo nabanyabo okuryo mu nsorukwe okurukira y'amani abo kuba abamwe n'oburandi bagira na FDC n'ubu tureture tumazire emyaka 2 konka namwe hafuiriremu abantu tikikaingana
n'ekitwarabiremu urutaro rw'emyaka 5 okufa abantu 5,000 rero okabarya murukwe. Roland Mugume Kagenda wabireho munyishengero owarukongere municipality yagambira abahagizi b'ekibine cya FDC ngo bwire obwa NRM buhwire yo muri Rukongere ari kugira ngo batandike kwetebekanisa. Ndebera abantu badokora omukazi usingire abirajiro mwenda kwa okote na kote na hati UPC babyetarwa omuyanga handi konka omuri rango UPC ekiri. So amwe kingisitwaro wawe nakurebura bize munongo mu umfutegi bize no principal harara bara urubuto byo warwata principal amoni tima no wa kwara principal but yo kutugaga tungana reba aha reba amoni yabar bizire ninjangu twatakwetenga Dr. Besigye mu gihe gisho again amoni ni yakusoting education no turata to explain so amoni Uganda kabaza amabega specifically forces opposition zone za supporting Dr. Besigye omwirewe bamuhabura kimwe cyo na bamuhamani atmuje za street bamukora tayo atumuza polling station bazayo muri karakasi akaragiye cyo kwenda cyona bakikora ubwiriwe n'ubusiro tatezire new force uyanagira ngo M7 takwenda kugenda Besigye no katakwenda kugenda iwo takwenda kugenda uri mu opposition uyu muntu biwe nagerga mwana so you are coming back to do what ebyo na amunye mwenda kwa chivinga kige wabere mnonga Mr. Moderator nakugira ngo amahoro n'umukwata footage y'umukwenda omubigambo byebinji na mnonga nkarukongeri nangwa nambara ho nayetorwire abera kutekaho kuroze y'imwayima amisho 1980 akagiraho kitene soma M7 yes under UPM kwabira ku rugarukongeri akuzamurago hariyo mushaho bamukwata bamutwara mu Nairo Mansions iba kweta currently Serena Hotel icyamutasize hagabo haruya abira yaragurire murago umbasirikare bo mu Tanzania wizira bete irukura ke Dr. Isoyin mulago riya mjango yesu kam bamutwara bamuha bond bamugambira ngo shamwenda nyencha kale kwizo reporting aha bond yao shamwenda zikaikariyo mu ekizaya two like most of us ntira kunde nya njura ya Dagarasi nangwana ne yanje yanje abwenchi ngujukunda I don't know whether I have ever explained it to you ayesgomwa monero barema enzarwa ya karamurana ngoma kaburatanu kansu tokakunda mizi yomuti otakunda muti tokayanga ho kuruga okekunda so munyayiganda cyabuza ngo kigarwize Besigye yo aira kweyanga ninga kwangiyanga ebya kugwanira niki hanyuma y'imyaka 40 tureba amaduka gakukinga abo mushoro urati ngoze guzanita kari ya uteko 5% haba bushenyi jono boro tagira tejo footage ababurize mwina amajyana mutwingira amajyana ngagura zinga kilo y'amajyana shilingi 15 ari bibiri shora cyo kikabire kikurina na Dr. Besigye ngo abanza yizigagambe ngo amajyana garyasi umusozi twarikirize na mnywano wanje nyesiga ekirisho yamati haga kubarra micishe yagambira kishimanuri yagambira Mr. yagambira ngwinte najita mu rushanju 9 nchibishka rushanju 9 omucanda rushanju 5 omunzura hiwuzura kuyagota mate bagashare bagatashira 2005 hiwo kwenda bagateyo otire muzingayi ninga no manyu obuzibo bwo kurabamo
So he goes ahead and says ebikurebeka ebitukumanya twene kurugobwe yatandika kurwanirira ihanga nkihanga kubaho nkihanga era nata kigambire je ngutakwiza mu politics kuronda obwebembezi atakabugine abara yebembere Uganda neyo hari mukazi yanchize simaka sheshe yanjye atari program obana na Grace mu Uganda neyo just Grace no one can define Uganda neyo kuzi Uganda ryo mungara z'abantu nkababiri basatu ejo nkabara tukudiscussing obuteruka kudiscussinga cabinet reshuffles ukoreba ejo kiriki iyo bara mu muntu akatunga factory ya maremi ya mulima ku marote minister wa trade and industry ali mu factory pour bakamzize ngo manager wa TV radio ye kuzireje promotion baturi kumwe kungati ka radio ka kurema ngadi ati kwata media center yona urira so ejo nyutamani abanyayiganda abakutureba n'abakuturikireza ekinkwenda tumanye n'ekitukurwanira niki nturwanira kufuna obwananyi n'omuyanga ryitu abano ko kureba nkandanga muntu yawe yihanga wagire expire date ohururota yuhurira uriye kugakura kama mpita mpaka munaza ino kujaka ni anje njine wane kwereka ngone yabere netanga my ndanga muntu zia so amwaye Uganda by this one wakozere ndanga muntu kugira ngo yabere netano nampa deadline yo kuba niyo mu Uganda. Then what comes, I mean what happens after 2025 ninjiraga mu Uganda ninjiguma mu abaturi kumwe so abanyayiganda turimo kubanza twamanya ngo turimo kufuniyanga by default by history Uganda rikari tari hanga katwine and kingdoms so omuzungu kwizire yatkorera ihanga yagita kingdoms ezo zikazi kwemalira yazikora ihanga so ndakubanza Dr. Service ginajyango Uganda bazebe yabo Uganda no kubanza yabe yitu then aboneke akaruka kampaka kwa yazo mu karuru abanyeganda bakatira oba yakasinga oba yakasingwa agenda maziko nkaterwa ki. Take an example, we have a serious case here ya birambara abanyambara bityo kana abantu bacimanya ngo mucyara kazi Agatha atsasira kasingira karuru babanza banuka no ngashibone kana muhara wakashija kabira ryo wa DP kweri no wa NRM bushatuletwa bahinda babehira rwita or independent wabira no work shato mu race sichumanyisa ngo je mitwe ya America leta rwita nibo bakama bambara imabani muri abati abatezi benga. So take an example echo mutano tugambira ubwire buringo kandi mukamuri ya hato mutiyamye you see bana Paulo mbakugira ngo bakatandika kubara eje myaka yituru muza 12 Yesu yamara kufaya tembo mu guru mu celebrate ngo niro mu ombiyo ko kwezi kutandaka kandi akagambira atakafira kandi buri sande muzacha kikushaba mukamutako babuza nkamushabisa buri sande abwenci mwe yawo vunane zibwa mukabuza ba politicians nobi ekari gar ejo niyo nabaza no kuchuro chimeza to kuzamu chachi ntabwo bari no bajya ne in fact na necho kivuze kira ko ba radio za minji ngo kitabuzubwa niki numukanisa batene baburura ki enjiri yo kuzuma so ebinje bitukubagambira ntire kutibagambira iyo wabakora ngo mwana wawe naza ishomero ushashura fees balance konkaro no kusha yogitazuru konkaro no kushashura emyaka 5 amusoro gwawe natashashura emyaka 5 mukaga ashashura ki omwana muiho mu mashomero ga Uganda amutwara heru yihanga iyo wabakora ngo mwana wawe nashomaje ariyo education system eboniri umustrogo tukwenda wabakora ngo nozo mu irwarura guzaje byona bikikire ko yinizina uri chairman ningori uri MP ningori kungana bicyo ryo ba MP z'amarwaro gito bagazamo iwo umustrogo tukwenda iyo bakumanya ngo obworo butukugambaho niwe determinant because member of parliament akufuna ukare 50 takaba moro
iwe tukwenda mu struggle ito mu struggle utkwenda mindset ye banze hinduke nakutera akabina kahora ngo harimo shiringira 10 akwenda cyamshana ye 15 umuntu naza kubuza ngo we naza mwazo mbwebembeze naza kuzubona hatshumshoro gwa nanka waleta ideology ya move to the left abantu kabakorera ingira y'imirumo abantu kabakora abantu bakuza kushoma so echamani tukuzo mu final yawe no kurangu abanya Uganda twena twabanza twamanya nguyanganeri yitu kandi twakimanya mu bigambo twakimanya omu activities kuba zikorwa ezire na munonge kugira ngo all inclusive kutwakimanya ebitkwetaga nk'abanya Uganda kuba mu ihanga twashanga tubyine bigizereke biru Somebody. We now the leading opposition party in Africa. Opposition national unity platform in the leading opposition of parliament. Na sizable number ya MPs obviously. The brand kureba kero kachinge minyeto no opposition figures omwizina lya Bobo ino wahira abantu nebindi opposition tickets. Tukakaba kejo parliament. Ejo front te kumara tumba no mwaga itamani. You see, there are two things. Hawinchi mwana mwenda kuhindura Uganda. Numwe abakuru wande empindu kakabaruhu kabayine size bona bakabagataringira amani obumuza kurunda ganda mana ganyitu mugagitari yapo. You see, there are two things. If your intention is realistic today, nko kwakurgaho inejara ukayikomuka yawe ukashanga omene cyameza ode tukamaze ni lechamsha gwa guru nawe nasaka kubanze gura mirende echa kabiri itwaba ezo sizable numbers over leaders of opposition over opposition. We are saying Ugandans are divided along two lines. Abanya-Uganda babaganisi bombi chwe kabiri. Hari yabakubanyunyuta irrespective amo no munyunyutwa arinka hoba no FDC because no menene mana bari kubisinga na FDC by the for information. Ari kubino sanga azure t-shirt cya yero kitwekire hinaka akadanga kabereka ku trendinga hari vote mu 2026 empare tirebera nini empare nanka emizinda rebirasi akagari kebitoki naga emizinda rebira nimba naba na yangusa ndaenda kuba open kunkamwe nebya nanka nyashe kurebeka in short. Now ogomnya Uganda wiyangira nguno wa NRM kugira ngo azwire nanka ngwazwire t-shirt ya yero atakumanya ngwa kwasirwe ukamurinda ngo linzire nanka oliyo kuninga front cha kabiri front zone. In fact constitution netubwa bo atko yakashatu government yabebembera kubi timukuzana kwebuza rusa tukuza kwebuza ngo pita tukosaka kofira tukuza kubuza ngo dagara tukose papo wikuru no kumangwa government yakwebembera kubi rwari yuru kutonendo rukuto because no shanga unde na town nibinda amashanyarazi nyukara mana ninyendo rukuto warwibogo na indishomero so twena twargayo kamanye bitwetaga ibintu basically bishatu obworo obutamanya n'indwara tukazirwanisa tukuze kurinda ngupita no wanupu ngudega sino wa anti zone nzikwata so babantu babiri abunana bakugambira abanyunyutwa n'abanyunyutsi. Okay. So abanyunyutwa n'ebicweka cyenda abanyunyusi n'abakubakosa n'ebicweka nondebekero tubarwa twena tukore tereze ngari yitu tugaruzo mikono nondebekera nkumukwija nkaha mugambo rurimo amuna ari kugamba harunshunga twera na struggle baje Uganda ikikuno rukunyunyutwa konko mundo muri imwe numanyi cyuru kumanyisa kuba numutekateka ngo cyumwe numumbeka Bobo ina nupu kuba ni yahinduka face yo opposition kuba ntumwatsinda mani mukiwa muri yawo mukecura Dr. Kiza Besigye nakoreka ngo ari yo same struggle natora rukungire nawe nanyura nagarroko nikibafane twategera umbiyafayo ukashoti je no muntu kwiyanyure nagarroko Dr. Besigye kuyabura kumuhamana gar kwete ngombiro buyaba muhiro bembeza ahitugambira timanyi bijanja futugambira hata hiba no suroti cyo nikintu cyumukwekaza muri yo mushobora kamera ya Sky kongo mundo muri imwe. Don't you think ngo Besigye ari nabatema mani okwija kwa Besigye etarezi zikaya kazombi zaka ababare munongo mazo omu FDC kazitarakire zone babare kandi kamaze sime
my senior brother Amon, that wonderful submission. Kandi webara ukoyegesa ihanga kansha benye sigakara yatungira chance ibintu atakabishisha ainerise rukutemembire false hope konka Besigye is no muntu here is a very high regard. Indeed. Very high regard. And tumutwara mwe mu rengo rwa iguru no itwe abantu ababurijo abakora ramiza abakora rutura abakore abarimo gushashura school fees abayinama rubona batwire ndangamuntu zitu bakatwereza kafuna we look at Besigye as our symbol, not a disruptor, the picture you are trying to paint. Nkareba ho William Ruto arukubiha President Museveni. William Ruto ni president wa Kenya, arukubiha President Museveni ati niwe father of the region. Akorahira kweli. Akorahira kweli. Yeah. Think manova keri silipo betangur orinde karwa teshuka konka the father of the region. The real father of the region is Dr. Kanachiza Besigye. Na mwana wakasha tokonye sire konka nkashanga mwachinjire njitimo kumwachikozire. I really wanted to appreciate him on Okubiri. Kana para akatujwechera. So Besigye kujako kandi je bikajwekera sky akatujwekera je akona pano sibona akatugamba ukija kwa okugaruka kwa Besigye tukugira ngo omwanya tuguruho nindeba no jangu hariho umwanya guru because a father stays a father. Tata wihanga kaibizuba Nelson Mandela yagaruka akazuka mu South Africa no ho kubatambombeki na jati stamasebo utguiding. So that's how we see Besigye. Nyaragambira abanyarwanda bampurukiriza kuba turyo bintu by'umushoro nyonkandi y'umwana muto kandi shomera dishomero rya hino ya school bageta primary school iza tukabantu turum kushaza ocho waka bia from kajugore babashija bakuru n'ababiri busya n'ababiri tine nampari naba shupandi cyo reba abakwata babateransi manya stambulisho manya nguba mukwata umushoro. Besigye niwe yatuhira umuntu akweje timanya hati nke kuno bino kubintu birukanye stambulisho bitubwiye kwirikiro basi. So that is the man we are talking about. No muntu ukora no muntu ukugamba uwatire shaka konko umusoro gumutwe cyane datkoreki nikuda be president wanyu ninza kubwiya. So his space is there. Hine kugira ngo itwenka nupu ariyo natwendenteje nanga ngunka the other group is feeling uncomfortable with him itwentumureba as the father of the region. Hakuba struggle yeye, hakuba politics zeye, hakuba advocacy yeye neyorekerera omuntu wa burijo otwire nabona na fizi nabona Paulo no manyangu erigenda omukazi nashaba omushijo omunyo omushijo muterori numangu abana bagambira mutata parafino mukatadoba yaho na parafino ndebe medagite ko musoro musi abazuma timwe stana mu bitu parafino numujini ahabwaje akomo omusha utari mukasene kandi ombantu abadvocatingire very well over a long time ebinte bikwata abantu bahansi. Dr. Kiza Besigye I think na kwato mwane gukubaza principal wanje Bobo wali mchago center yes na wetara hari nawe ukarabo mbiye shongoro byatora na ishongora nambwe na reke shongoro ci principal yeshongwire think shimanyaje kunka inagamba ari kugira ati buri kimwe cyambere okuva ku kibiriti ngo bintu byona bigenzere byakara ahabwe cy'amasomerazo nibagasera
bwenca ibizimbe bibigwa bita abantu ibibuzo bingi na Ansanton ibibuzo ni byingi so na Bobi Wine nawe atwira ishongoro bya principal atwira natamburu kana the pastor so arupa ateje Bobi Wine yira inabenta yo capacity yo takwicherza inabenta kurata munonga ati ndini kurata so he has a message also for behind him so nitekatekangu what we need, you see the weakness of the opposition in Uganda to fail injire the right word in English is cohesion. Cohesion ni koko kureba mate okugagumaga kwatine gaya tukatana mizi ngata kachupa kagwa hansi amizi gona ngatkana takusigara mshana wana kokakimsi so opposition tuchine that challenge kandi nobyo kuba NRM itakatuchecherera kuba I'm very sure NRM barahamwe simply because they have state power bine running point na kuba matara bine chikuba gate akuba mr barahamwe konka na state power nkayabargo noza kuru wo kuyanyura natozo kuna no kuyanyura natozo but I want to akuba we are talking about Besigye and his comeback nyenye dagambira umuntu ari yo kwa tureba nanga twikirize ngo opposition challenge chine ni challenges nkibiri nanga kisha tkonka one main one ne kintu cha cohesion narisho kwatagana tukabura ku mistrustingana noza kushanga ati nka daga skora ameze chance nakubana gambera okumugisha muntu bamure boringire azemo akabagamba tkonga abantu mwe kan serious we were more ona shi uriyo muntu sentiro korachi tubebe akahendera akozere ki arugiro mu kintu kandi kajiro mu kintu yasigaye bagira atiza muri yazimanya za mburu zenyine hati nicyo cyokora tubyabwire ko uburize FDC katonga ize FDC na jana kubi atuzimana ibare so nukuhendera umugufu nyenda kugira ngo umuntu waburijiwe namana akagamba statement nonjanya mtorengo na kukendera nayo akajya opposition tibibina as I finish your question tibibina kara red purple green akajya opposition nimwe abaryaha abatakumanya gumukora opposition ni wampurikirize oriyokwe nabana banyamba bakwe abantu bana bakontributinga ezamazika ugumano yebuzo ko rimsi umukono kaje kiwagamba ko makwesha umwe bituri opposition niwe owembere yanjire muyimuko okora oyiya uvuga kapichika wa boda boda ugezaho kuyiyo ko otahana shayitano zeciro umukaza kuzuma atinchekana rugo munije mahanda kandi ubuhanuro ndasente kukatokora ki now dakaras inyawo kinki tugarra yo aha Besigye kustaba umuntu akarehine bitakugenda mwisho akareba ANT atigize ngo yaza mobilizing ihanga kandi neza kora big announcement tukayimantura ibingira najya ati mwundira kariya bakomba kuka hatari ikintu cyo nikire active cykubaho just ukwekendezo umunamba mukebagarisamu buri makayenda ka territory kake buri makajya tukare nyumumbe uka studio yakanga ngateye banyite president w'ikibiri ANT ekahunama nupu nobera beriyo konka no sote ki Dr. Besigye na tekete ko muri opposition takiri biriyo nitegeka ngo abanyigara basakore Besigye ko kutyamka kwize binebyo including imwe cyanye cya ANT ni mwine mutakwatse okutyamka kwa Dr. Besigye muri active politics wanyime myaka mchako na mukachi how do you interpret it? Who is Dr. Besigye? Ayobare owekisindisa Paulo nyenda kusimama manzi agaraga kugamba bakuru banjaba nimwe bari tafari rumwateka hari Uganda kandi icyo bimwe research yo nereka ngo twagendera hari vege mpaka generation yito butaragombe butegeki ningashe byobwebembezi na KB cyari yo nagamba hina hituriyo ntuza Paulo factor nchereze ntakagira amarama nkwebaze abo kutare yahisa
omukundo wa binjo w'ekitinisa ijo kana Dr. Kiza Besigye ndi omumbabe mba mutaburo kandi niwe bari kumushyije manza abo kuba ombyafayo niwe turakugamba oriyari mbwene cyo kubanza Paul tingu Besigye kwatarize robakutura nyowe okunshanga ndi ha TV ya Sky stamenaga mamanzi nabasa kuba harimo amana ga Besigye bamwe ombashe mwira abanya-Uganda bakereka ngu oyine kuba nokunda ensi yawe kandi bakereka ngu oyisinza President Museveni n'abantu be nabahakanisibwa akarakana Dr. Kiza Besigye twagira ngu owu yakozere nawe ariko mumanya itwe katwire ntubasa kutina gamba nawe nagambwaho so akatwire kumugira ki omuhanda ekyakabiri n'omwoga gwa Besigye as a citizen of this country nawe okurwanirira ihanga rye nkagambira ow'ekitinisa General Mugisha muntu niwe kukira kuhika munonga namugira nti mwebare obutatusigira ekizibu ekimwatureetire ahokuba ekizibu ekyo nibo bakihire ruweero Besigye niwe yabe naragurra yamuranziya yargayo nawe mwene kunkure Besigye nagaruka amoni ow'ekitinisa Paul we yanateekateeka ngu twine obwoba ngu tutiinire nga itwe ntusiima ahabwokuba ntumanya itafaari Besigye ekyokubanza eri yatiire ahari Uganda ekyakabiri eki Paul research nabasa kuba otagiine Dr. Besigye abanya-Uganda bakamuhereza akaruru kuba president wa Uganda for 2 times eki research nabasa kuba otagiine konka koti za Uganda zikashitama koti za Uganda zikashitama zagira ngu ombururo Besigye yabira tabaza hakaba harimu n'ekyamazima hakaba harimu ebitakozire ki ebitashikire hurriwe abakoteekateeka kuza omu karuru bagira ngu ngu nitwe nitukireba konka abo oburungi bw'ihanga nkatukareke nk'oku kari so Dr. Besigye atwire nayibwa omushana gurukuzwa yaba nagaruka kugira ati ba Douglas bariyo nibakora ba Mpake bariyo nibakora ba Amone bariyo nibakora nanyekanyije mbongere amani in fact ititwa ba generation age ningabe myaka age he gives us a challenge ngo nututekwa kwimukiramu okureba ihanga ryitu twarigariza haline. I've always told people mpakite to relate because some of us are in 30s abamwe bari mu 40s nabo bari mbijuka kuteka ihanga ryabo abamwe bari mu myaka 50 kandi ndeba bayo bari mu Catholic Social Center abamwe nibashume myaka 5 bakuja ati tukangana umango mshije byagamba n'amazima after 20 years and so hatwire nabigamba so itwa generation age kana Dr. Kiza Besigye myaka 68 yaba nagaruka kutugambira ati bantu mwe kitwarwaniriye no makuru gacenda na mwenda kacigamba yahandike baraha izo no record yajate bitwabe turiyo mu kishake bitwagize ntuzakora abanya-Uganda ninde turigira hari ki ahaline. I remember by that time kandi myaka nkamusaza myaka 99 now. In fact I was almost making 10 years kachika ha President Museveni tukatutura kachika barukushamba omupira ahaho na Kagame nkanda ho nindeba ko mwana muto kandi atangire kunde byo butegeki nagahura ngo w'ekitinisa Besigye yashoboze baro kurugobwe takagarakaga nkahi enyuma abantu ntwenimba shobora ngo ba Besigye ba muntu and the group the Kazoras most of them were in 21 23 24 years barukuzo mu kishaka bagira ngo tuturi kubasa kureba ihanga ryitu nirba messed up like this then tukaguma tuzinjire mukono mu kifuba bagira ngo tutekwa kugira eki twakora ki twakora. And for your information wetinsa General Mugisha muntu akabe ame commander aine 28 years emyaka 28 yakurama higa Uganda na Dr. Kari minister 29 at 29 echo nikikwereka izuka bakabarigire omukishaka emyaka 5 iwe wano obara mwiwa kutureba
manye myaka eyibagerire nkahi omukishaka mukama yabatahemba bazi bargayokwe konka unfortunately babene bateka byare makoro so kana Dr. Kiza Besigye tokuhotoka okisinsa Paul nabakutureba natugariza mwamani natugambira ngo ebituriyo ntukora in fact ntongera hati kunda yembe ndiyo mugiya number 2 okisinsa Paul hati abakutureba naba bakutunyunyuta bongere kutwegendesereza aho kwanyenda kugambira ngo abamwe batwire no batekateka ngo Besigye bemwe bitari kubireba konka ine statement yakozire rero hina benambuza ngo kababe batari kundeba Besigye yabirari obukodyo bw'abarwani mwena tumukuza ha front line itite hina hito abantu mobilize injira nango nabamwe abantu abo babenore babishayito rukumwe kubizire so ite hina hito abantu korra mobilization yitkureba ngo abantu bahore bugambo bya Dr. Besigye kandi ndakugambira Dr. Besigye acyajingire abanya-Uganda kabe Bobi Wine kabe Mugisha Muntu kabe Oha kabe ndakugambira ngo nutwetaganga natwena twaba turya bo kucungura ihangere Paulo kaze tuyicereza Paulo ihangere ne cyamaze markarga halaye nicyo rukurra ngo nituhereze mishoro yitu konkene mishoro turi kumanya herukuza akakora statement ina kunzire yagira ati kurugombuire bw'abajungu ko kubabe batuhambere hihanga bashwe nkuritwe nko kubarwanire bakaryiho mikono y'abajungu hati twina bakare yitwe rukwiragura nababe turi kuteka kurwana nabo tukabiya hihanga ryitu kandi hangeryo nkasiga twaragarizo mikono y'abanya-Uganda shaka mba kutanje ateye ningira ninkubaje ikishane kakimwe nanja kuri police mushoti police tandikire kupika interest inena inde biri police ri busy aha tiwa ko ide chikubasa ku that is why police atakufika interest ta mpora ina re police ne shankebe bize mukache so now nyesiga wa hurra aha ninyangu Dr. Kiza Besigye yunkumanya nakira kwa attracting attention ibintu bimwe bikoreka ngo Dr. Kiza Besigye is coming back wa utakurembera abeti Dr. Kiza Besigye by the one ko masteto hekwetire focus you look at this ebali mnonga thing now nyisiga nupu ne tujyangu tine buzu na Besigye kaka Yes. na wera be ne leading opposition party now but take fire enti ya tujyangu tine buzu kandi yo nefache na DP ni jera chifti tine buzu doti ma FDC hate hayo ne bujyangu tine buzu ni jangu katonga na jana kumbe ino buzu in fact yeriyosh in fact mesha tenyi naza kutoreka some pics zarga na jana kumbe za amuri ya turutra tine footage but abako bataka amuri ya tumbeja kumureba amuri ya tunaye wena jati ino buzu tawo ku FDC ebe yune yamone jaftu yamba hono ati yibiye yune ikora n'ibihenda biragiro kandi iyo FDC tero kishimeno kwani ko sana rogo yi so opposition ne yegumya ntaro buzubu ningo ko munda bamwe bajyangu Besigye byagarika kamera zahinduka ahubwo haruna kamera kuhinduka izibenzire bakamucyo zikahinduka zikazakureka tonga where do you stand mukaina re muntu mureba ki iyo bari munonga mamboro na batongese bagenzi banje bone dote icyo gusasa munonga umuntu wabika mu kasheshe akahumura mu yangu umwaze akakuretera amatsuka atazibini zibere dangerous umuntu waruka ngo mu yamu kasheshe akakora igendo nekanga abantu kimanye twena ngo mu kasheshe kasheshe kareta amatsuka kutandukana rero izuba ryahikaha gati amatsuka gacendera tuzumbire wembarira simwe ko zumbire wembarira mbyeje imyaka nkaga nenga ya Besigye muri imyaka ya accountability ubudakireta amatsuka mba what do I mean utabetuka kureba mu yes utabetuka kureba mu wese barawacha nana uretse amone nienda kubuza ikibuzo cyo sipo wabuza ngo gatatu bizinga umunsi naruga imo bari nari mu like no in the first place nagaruka kuruga kashibona nagaruka nkai kashibona kayibo wicha habda kumanya none ibintu byo buzo twandi tugaruka mu buzo twandi twegumya ko kuba genzi wanje waye gumya shime kwantu banza kwebuze buze we nagaruka kuruga nkai
in the first place kuyabera yo muri genda kaho umuzigo ki akarihire akashira yabinaza akamaza akabuzura amatsuko so bwaga bigamurire wagajya agacagingire kikureta amatsuko mbanda bari nagambera. What does that mean? Icyakabi ninyenda ngo abagenzi banje bari so anyura ragara umushano mwazi achata kureba in the first place abona ninyenda ngo teka Besigye imiringwe Besigye wagira katijya tinga ka ballot paper that time was there tu Besigye urwongera tate bintu tubigenze nuko nabe niteka Besigye uri nagaraka kumubarayizinga abantu. So in the first place Besigye we ake positioninga tanko umuntu Dr. Besigye my good friend tukareba yarwanda iki yarwanirire yakireta baize kukireta maybe teachers n'ibyaje no kubyagenda yahagura ho kakunguka abantu yakatwara mu FDC bantu ikibintu cyanje twa FDC beze byashikayo yaba instead of being a member yaba FDC india tuya twareba ha muheru arukwiru kugirigamo. That's not true. Wait a bit one ugamba tanga it was not true. Wait this is a debate. Nyendangu tugime kwiciriza no kwikintu one kale Besigye wayitwire FDC to the extent wakashika kutera socho mbanta ba members ariko beta more echashwiza abantu bakabafudisa abantu babambe so now bwanyamaho twareba omunyenda kwiciriza ningu ubuyakoma kuba president w'ekibina cha FDC no w'ekibina cha FDC cyatanga kugerezo no wasakwebuza ngo akarimo bemeza umurungi ningashi kuyarinjira umugwe bemeza yigure bizu. That would be a question to answer. We kuyakomera kuba president w'ikibina icyaretse rebizu biyo nebitukureba we butosha kabirwanisa. So now itkumanyira mukameka no kugeza kuba mukameka n'ahantu habiri no hano ringota abana bawe bwanyuma yo kwirira kwika kukwenda ahori icyo ntumanise ntareba n'umuntu mubara kutingire amini general muntu yamuri kurutinga yagaka yamuri so no yari kurutingira bamuri atabatsigireka na jana nkuru. So now we ask ourselves umukutandaka wakata akagije nakakaye kuzise bwanyuma kakakagiringa icyakabiri now tukareba kugenda urugendo rw'amatsuko urugendo rw'ukoreta impinduka urugendo uri yagenze mpaka ngashanga mukaga ziha arashaka mukaga twamurunda yabura tuyo mu rugendo rwo kwenda kwindura yaga satana agarako mushi 12 tera swat abera humwire abera naberebera side yamwe abera naberebera now what achintisha mindset. So now Besigye uga komukaruru yaminuga politics active politics Uprising agenda district tuwazi na consulting kukora ikindi kibina amu bitera swa now yanda consulting kukora ikindi kibina icyatandikire kikaze kanshi hati nyendangu bendere n'icari n'ishonga izo rero umuntu for example zoriyo hirwa kandi kanko sorumyo abantu bakara kumushoboka zo bari pita kanko zicho kwero icyawe sasi kira zoriyo hirwa ukatunga chance inche yo kusugura umukazi wanyise wena mungu mukasheshe Paulo naza kumukwiyo pastor okusugura umukazi no like chini mukeche china nibecho kurebera oni manisa zo bariyo reba ngo umuntu wa hati we ariye life ye yona iyo mbikira kusugura wena mungu umuntu ogutashwera icyo ni manisa izoba ryoreba umuntu we enyibe cyombe ko cyona atura nakikomya hama dirisa hanze
unaho umuntu ngo tarashaka so muri iki nyuma tiyentuombeke cyo kwetwa government babaje opposition what's go mu ihangwe cyo tuombeke urugendo rwo kuzo mu government ushamukaga twakurunda wabona twatagambira wenji wahumura twatagambira rino ukora ki twatagambira yawa wazacaja koyo kucajinga kugaragara man so katika hati nyenda ngo teka kicanye amuni Oyo oburi shamukaga Besigye yagira kandi mpumuireho umuntu wo matsukugiga kaze umuriye kintu tumanze akata yawastamya aturashtamya kwagaruka really amene nizo narebaho abana ba postinga kandi kanshitse ati wotakunyira tinkwe abo kwenye tinza kuza ko ndyantura ntegereza Yesu so tinza kakanenga kutegereza so now ihanga Uganda rutura tapigeza isa kataona ba no ihanga Uganda sibanga ryose dutegereze Yesu so now no tuza kurutaho tutakumanya hoji so now twavuza ko mwazo ngo really okugaruka kwa Besigye kandi twebuza narage kaso yagarage kaso yagarukata so now yakaso yagarukata yari now kichikato twegese munyenca kare yangere nije kutwefuza na munonga abantu abo abakutwara ibatwara bakatsigaye bakagaruka icyo ntikimanyisaje ndetse ko ikintu kiri munonga umuntu kugera 30 niyo nakusponsoringa kutwara umpaka nkuramba mwirindiro y'inyamisho cyo mwashikaye umuntu kamurunda kaburo yabazo motoka oyazo motiri oyaza you don't know tokumanya hiyaji so nawe cyo buriyaho mwazyo mwashika ahagete mukushura ukamwentra now atega finally ecyakwe cyo gikuru munonga arete amatsuku agataragenze nako kandi agenda kutekateka ngo taragizire mukashije tukagagira mu mwazo amatsuko agwaragarisa akasheshe nakamatsuko omwazyo nugwembarira ningira icyo cyo twapikinga omwazyo akasheshe nakamatsuko so Dr. Besigye samwe n'mbiganga n'abatanga amaskobe mwe nati eshahe yimbarira kandi yatyamukana ganda amatsuko ningira ngo iki kibuzo tima hamoni abena ndo kware cyo tubana cyuka ninyanka tumureo kacateye kake katantu aza twa clarify ngo ntonka pita yine issue ninja kumwikereza twabwo mukahumura bino watandika rero hatnawo react atokwenda ku debating aho turari betingire teka tugashe oshya Sky TV program Okubiri Sky TV irakari abantu Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33
Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 3.5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu twabatangira mwe bari 16 za mushahiti yakana kandi mwe bari munonga kuba mukiri Sky TV program y'imbagiye Okubiri neberi yaburwa kashatu shaha 3 mpaka 5 mbwino mbwe mutwe yungeho muri abashija bambageza okufutafuta no mushonga ninyangu just kibuze cyo kugaruka kwa Dr. Besigye kituyambaho okutera toki omumbera y'ibintu by'ubutegetsi bw'akanisa government ninge bukabara yenewe embere y'ibirumu tedire Dr. Besigye arebere ngahe cyengere kimubye comeback mbwenu kanzo wa pastor wa Peter kati iwono kiza kunyankwira kutumba iburi Yesu yabene ijaka ati ninye muhanda n'amazima n'amagara so nikizana na nyesiga wakwije uyu nurusa kuturagarasa ngo niwo muhanda n'amazima n'amagara kandi akugenda ugiye tunagiye n'umuyurwe yari yagaraka kandi utakitibiro uti ninye muhanda katkanda unoje nuragarisa umuyuru kwera kandawo utakiragarisa uti Yesu digaraka so konka ekyo just cyakiri cyo kukwereza comfortable landing mu reaction yawe Besigye neja kutuhakikisya ekibobwa ina tafuta principle first nenda kwaza na disagreeing aho na Nyesiga akwa Nyesiga yenda painting a picture ngo Kiza Besigye Dr. Kiza Besigye akehindura FDC, which I totally disagree with. Akuba actually ikenka people power nanga NUP actually challenging principle witu of emulating example ya Kiza Besigye, though we have niyo ya Jerome situation ngoka ikaya chitereza Besigye tarehingira FDC konka akenda practicing democracy under a dictatorship. President Museveni no kumanaging ihanga ryona oku infiltrating these other manyane byo FDC. There is a hand behind them, hariho mukono Okubiri nyuma gukora ki ogukwinegeza. Otherwise FDC tiyo kubene splitting konkaro manu kutakubasa kwiciriza ngo omu Uganda
harugeyo group ebe so well organized practicing internal democracy. President emeritus okubanza first president kandi founder arjeho through akaruru akwantura nkoko Dr. Kiza Besigye arjireho akesimba na mugisha muntu I think akaruru ka bakatera bamusinga yaja tukari kubere basinga it's okay hija mugisha muntu nawe yategeka imyaka yategisha I think ekeri nkikumi na hitu bintu ijira amuriyate so ibyo kandi gihwa umurubaju wa President Museveni akuba we Siberia kana guma nahinduza sole candidate nango munywani we amama mbabazi yagezo kosa amagezi mingi kumutegura konka sole candidate yagumira sole candidate so Besigye at no point in life eya yihindurire FDC konka akicereza democracy under a dictatorship cha leta disorganization ibigambo byawe abukuba yo najana nkumbe negambe bindi and ntiyatenga ubu information kizanyo na Peter but they are saying and amuntu will clarify nibagira ubu akareko mukono gwe najana nkumbe yataho parallel office Katonga yagira byaskanagara wanoreba honorable wanoreba Herod Cage akagumana abasikata bamuna abanyura so allegations zebutiya zesinto kasura Besigye has been there Katonga sajana nkumbi ne complaining Katonga but you see nanyenda kwendera akakuareta hati what I know the information I have is that kuyahereze who were defeated as a president. Was not defeated. I mean when they changed, when they did their internal democracy. No, at first it was Mugisha versus Nandar. Fine. No, clarification. Just in 2 seconds. Kuyabira ijana jana nkumbi kwa accessing office, ashaka offices closed. Ashiza kusaba working space, umata nkakora na no motokaye. Things like that. Icho chari siraba okatonga. That's from my side, but the FDC is here. No, maybe clarification nataka lesere kibuzo cyawe. 201 Besigye kazomu karuru arujiromai. Yes. Was not prepared enough. Akarwamo kwikumito atera karuro kwa kabira kuba yendere no kongerayo. 206 yagaikaho kwikumi 205 akurga South Africa kwikumi na kuma ba marostinga twa nominating ariyo mukishaka amina muke omuchomero zera twatera karuro yakasinga banga kumurangira 2010 kurga 206 kuza kimwe 2011 twazo mu structure making twayitegura karuro myaka 5 akaruru finally ibyargireyo byarugaye ko byargireyo mfakta karura o history ya karuka Dr. Besigye Mirunde ne yitsimbi niko karuru akam disappoint ngire kutagaruka mu koti 2 niko yakizire kufuna bururu buki akuyabira amazire myaka 5 kwetegura so yastama na neck then neck yabajati there is a need yokwegita nka political actors konka tutakwegitira mu bibintu Paul no wa NRM konkana ende mpinduka Douglas no wa anti konkana ende mpinduka Peter no wa NUP na ende mpinduka na Besigye mu FDC nyende mpinduka then next sat yatondaho office ya Katonga. So FDC if it is not a question of political dishonesty amriyat era no kujya muri active nkabire ngita ikigambo kigumira wakankireke kiricyo ryati amriyat bwe makoporo wa Uganda makoporo wa Uganda amon ogoro president makoporo wa Uganda
tiwe yakubire akuriducowinga nanka akugambura katonga because cyo kubanza katonga najimanya akagikoreramu yageshweka yageyara yayonka mategayo. So I'm surprised the same amuri yatezesha akutugambira katonga najibaninga najiyaho nakora ibyakwenda tino kwa najibaninga because the policy making organ nashi organ ekora day to day activity iwe kweta neki ne yatiro office ejo najana kumbe gizire ngwe mushango umuntu mukwesa tumushimye kwa mukwesa rokoza waza kunyebesa kwanza nakarafanga ebyamywano wanjo abo kuba kashare watayo teharuho kubuzo ura teharuho izana rumwe eri Besigye arabireho FDC ango FDC is Besigye or Besigye is FDC 2012 tukustonda hejo office ya Katonga akari party president tamu yeye ajikatinga short emyaka ebirire chweka kuzakora activism yeje ngwate na jana nkumbi ekole political party ejesigale eri activism party ya political actors abutkweta forces of change konka buli activity ya FDC yabirebaho bese kazi tamusende atamubwire abo including by elections. Take an example ka 2017 vuga ngo kata kwikirzana jana umuntu by elections za Rukungiri ezaresero mucyara muzanira abindi tihina kumanya no wa muzanira tukatukumanya wa Dr. Chiza Besigye ni yabere command center. So wahura ngo hati ya elda wa FDC mana amuri yati na ujati hati Besigye amazero FDC tinku mucenga. Then ebibi aba other leaders no mabanyankole no bachofumu akutwarwa mizi na kwata no byakoleba nananka niyengo naza kulikwata na mangu nbasa kumsaving iso mchika kakwata ekijerere akokroche hano mutayamuza tamunyine mucyo yamyatiye atacyoine mucyono yambuza mucurire ninga cfiya yatiriya ari okutita ninguka kire kola kikagenda so tiriya ari mwe banyesiga kukwati yanga tukahugira mu politics abantu babo bakenshunga bakubona bona batine rukuto abantu babo bakenshunga bakubona bona namati enjure gwiro kaciya amatenezi bakutamu bakagabasha babibiri bakabona bona na school fees ya ntare school iyo bukade bubiro musini ya 3 nguni muri kwatera mukubatere naku ngo bashomese zayiba kubasa n'amajomero gatariyo omuntu waburijo okusibana okwenda muna karunye nchakali ukahudira kumukwatira ngo namasiko amasiko gatini rwaro amasiko gatini shomero amasiko gatini rukuto amasiko gatini ubworo bugishiraha ahananka stinking poverty okukwata buri izuba ukaranga products za kwesa day to day ezakubire zikuya musente no garuko zibikira ngo murizire kumweto mukaruru kunkwije kaje 2017 Dr. Besigye kayibembize slogan yijogo nyitorwire Rukungiri nashange nkoko yo kutungane gure mitwale 3 ekitoke ne kiguro mutwara nyisigana aza kwijana 5 ngumuhakaruru urura ekimeza nguna nebyo 5 ekirizi yakwiwe Paulo kuhereza nyisiga karuru nkoko yemitwale negira ati ni kusinga vari kunkabonye gende ibintu babuhurira babyimamisho uribe benyesiga bakubuza ngo aresireki ngo birarayi I mean tinyangire uratinyangire na mwana wanje sembe no yaza ati abakuteka ngo politics no kwesoga ninyenda atware meshi akahitiza mpoche chenyundo n'amabari wakayikari yashanga bashaba kuonda amabari ariyo mu karuno Martine kikatakozesa abamjyango ati niwo twondere hondarebe na yegati mu mpeje nyunde mpabo yakiro bikumi sebo no kugikereza sekegizereje ekemure ndibekwiye because katati
so yakagihunda abo kugira ngo narondetse survival ninga takura option ebi Dr. Besigye nakwereka nakugira and which is true akazo mu kibira at is useful at 20 akaba minister 29 nahenda kuguma stamiro munya Uganda tine minister ibata kumwezesha including vice presidents nubi yakona ministries ibiro mjenseseria katugambira haroti nane chendane cha around 96 bakama ministries 12 mjenseseri if you want them wenda zono zitware kongoje tukore hamwe that no Mr. President your regime is rotten I can't work with you as a minister. So surely we must appreciate Dr. Besigye kugambira government yarwanirira in fact ariyo mu Guinness Book of Records kubakomerwe munonga regime yarese konga hatina mushango gumusi kandi atina mushango na gumusinge ayine mu prison ayine mu rape ayine mu possession of illegal guns denezi za public nonsense zo mu kirere sura umuyangari yawe no batamira n'ibigire ngo abakirere I mean ejembera umunyaganda kujima misho hagaragaza kugira abirarahe amasiko mata ine masiko mahamasiko gawiri mane mbarira ati tini hangare kwibwa trillion 10 amusoro gwitu twini hanga eriyenzu y'abantu babiri abazeyi babiri sebe no myaka 9 plus na geneto myaka 5 plus bakozesa 1 trillion 1.115 trillion akakwata 1.09 trillion akazibabia bisa milioni 8 ngesto PDM and someone is here talking about Damascus agongo kumutugama na Damascus so everywhere ntizakwata tukubihuriza amatu but ekirungi no bagira quitters never win and winners never quit. I mean winners never quit. Kumere mubire mu Damascus ngo Dr. na timu yenu bazakuriza kubarekera mucangaranyi hango kumukwenda hati ni mugabo agwamize mugende mugagambire bataye bantu bagati abakawunga kadeki karema aba baryo mucaka timu yabo yona bakabine cyeshongoro cyabo tikache fellow combatants and comrades in the struggle tikachenda nebigambe ngo we shall continue to fight until Uganda is free. So not until Uganda is free. Numureka kaba kwantagwa na izinga nupu. Why do you think you are the people complaining? In fact, I am complaining. Let me make it clear on record. Job nyereka kamera yanjye gambire jamriyati. Amriyati power no power amriyati power ekanya jaksabit na nanda are now agents of the tormentors. Naba agents ba NRM ekwiba sente zanyu bakaba na sente zo kucyangaranya karuru on record. Okuyabuza sente isindi zikazayo twina ntizimanye kutwaza baburize ekikuruka yo kutuzingire bito mukutera and byona mukabiri ona rebo cyaguranya kagira ngo iba mukara mugira ngo kwiyo president cyukubasika we yajya mu kibasika ubintu bikora mukajya wakaruru twakuyo president mwe nkamuyaho kwiyagira kakamuyayo bakamara biyo wite misindi akari kayibozge ibe ngoko ngandikara mna narebe misindi kubuza bitaguranya yaryo masikani yakora sebogo byabakirike mtsinda kaje abashangomu mumazire imyaka mu struggle yanyu yabatera yabahangura ho bururu yayinirwa irerido opposition parliament kwiyagira leader opposition hatu mugarikire bari abretse kwiyagira leader opposition oboro bwawaho kandi kuranda step number 1 pori n'abaturize oboro nakuyaho tutire government pori n'abaturize nabunyira mu studio ati Dr. Besigye warambwire na Western Uganda yo no burumbuhireho Paul n'abaturize nabunye no mu studio tukuronda bwa katikiro gw'ekikome turiyo mu ngomo twino kubanza twarugo mu ngomo tukabona kuronda bebembezi nicyo cyo wabukubuza nturonda ki ni mumpara bikamuri nturonda ki ihanga ryo kwebembera
akwiyanga ni mugabo bakatikiro mu cyondo hato hariyo cyaguranye numweta katikiro we cyondo for your information but you were there also listen Paul for your information obutu babiri twiniride wa opposition nibwo Besigye yakiriza ko hati bakatiyambaye twiniride za opposition kurgaho gengara tigo kuzana nkana anatanendala mafabi kuza wafuro gutu kuza wini chiza kuzana hana nkana ryogu beto ulo cyane nibwo Dr. Besigye bakirize ko mukoma emirunde ku karukumina tubaramu gutuma mukomere mu rujimeji amino mbyeje ya leadership ya Mathias Mpuga not because yes bamukomere emirunde ngena nengeta konka the most period obutu abere to be proactive no meaning ngwati Paul kwemero kajoti konka mukama wanje bakashaba okwezi kakwa kantuenda kasenti atwa kuyabwa manager iwe tokuza kuvasa but no banjati omushara gwawo base orugambo ruturimu is beyond leadership role positions because noti kunkucha kugamba abantu banjenga kuninga bamwe banjenga Paul my issue is not becoming a leader in a log regime nkejiru because nayikuna kwenziriza nazo nabugana nyesigata kanya ta tuwaza kutera rwamba nayo najora yero nimbaza jwara but kuna jwara yero abanyarwamba bafune bakwenda niki n'ibintu byabuje mwina namugiraki because ze shawaza kurwachurura ura ahakora simorova noteka ko yarawe sire chikezini nka 10 nkashatu icyo kubanza ari mpotoruzi icyakabiri highways bakazitekaho obudida ngune hamps ubwabire burani cold for because highway tike kabire taro nanka ahabwo sente zanyu kuziriya omwanya gukora urukuto because nka highway take an example ke Masaka Kampala highway kabire takubuga nayo accident ya head to head because kabire one way throughout so bundi motoka kweri yajaminga etera matara ginyuma ningo jhugura jiraboko ejenda konkeji head to head kujya gutubugane tuterane busobwanta kikabire cyagizireke so neto nakigambaho cyetaga ngo bazubwe ngwamo no opposition so the cohesion ya mnywana waje yabagambaho nababo ekirungi turiyo mukwezi okubire kuri mu Easter nobera yabe wiri na yid na nekisibo na yid na Yesu mwana warahanga akafuna bamuguza so tukuma sangori yaguza ngiza kuwa mani emnywana wanje kamilio no bayatari mnywana wanje munonga akesho ngore ngombeka bakombe bakuchenye tuzimba bazimburura so struggle no zimba tubawagisa obugana yamuri ati nandara agizimburu okay now amone chamheru issue ya more I want to be keen on this else I can look into the camera FDC ekaletwa Rubaramira Ram ogo agira kurira akachiko ka stream ariyo mu NRM iyaletwa Jack Sabit akagaruko mu NRM na M7 na Nanda ando nukodi kuba kumubuza ta atsinte na Nanda so a new team eyalesire more issue itatakomeye kiba kwenda ngo bademoralizing abakozi bakubeta morals omubi afayo no mu 2017 no mukaruka amuri ati I moved the whole country kushobora kintecho me I don't think ngo General Monti is a more kureke enkorai and yechi because wasta manabona bajiro mu kishaka nabakujya ngo korwa mu kishaka kagari yamana garahanga so toramugarize mu kishaka I don't know as I wind up batere risasi ahe omuserikare na yishereka iwe civil mutakumanya bwa kubwembunda niwo kuza kushamara abayoki kuzona amanyo bukandi so dagaras yes sir timo bako muri yoko mugambira n'amazoma ago takuza gambira aho mukubiri gago tugamba mu yanga nibe tugamba nice cyo kore cyatire mise na NRM ko niba kweshere ko mukashere cyane bindi ati numuje gendo rubyanyi mu birundanda kai
amani ganyu nimwija mugarundana ryari nimwija mugira ikigendererwa kimwe ryari abo kuba kwakwimaginga nkaba Peter beja bari bato bagira magneto muri cyaguranye batunga numbers mu regions bagira MPs batunga leader of opposition bapushinga international bararinga international support atusubira ngima kujya mu mwende pinduka muhargire manka cyanze kokati kibatiri yaho twajya okay kandi product bwambira byanyesigata narga tureba kandi dukutakarukije bisike nabona ataraga dunga mu narkungire atatu mukunde biraha atatu nyoni nyene irate ninyi de ata imuntu mwisha den tukwa turagena umuntu nawe ati mu FDC mukanyeta moru mwende ANT hati nanye mwije ninye mpikira hatu msebe numufana we ayugareza ngendaremo mujyango nakosa state power nawe nakosa cyane ni mu mukose ikintu gacy'abantu we nakosa state power. You also use the anger to mobilize. So tell me dagaras imukugwa mu yoko tumukuganya mukajya hate cyaza kurga kucungura Uganda abanyuganda bitukugambira cyaza hakwenda kuba abagabe ombuju witu bukine iyo baragunda murundi Paul abashaba nimbasima konkana iraricera na muganda wanje nyesiga mu myangore nabuza nomanya abashaba bine bakweta reverse psychology ekibatinere nibija bakwereka nk'abatakitinere umyangore nabuza ngukota bamushuma ha cyaro abwinje no iraricera narete kufuru yanje mpango kusibenje yanje kaba ni wa complaining imega mutatinere man ga Besigye katine cyaro kureta kandi kanje ngati nkimwe we nari mu cyumwaka bintu mwenda tumureka kasatu manyecho ncecho ni ndece bera okuwano kigamba nyesiga ni waja mutayine cyakureta and you very happy konkanyo ni ndeba muri very worried muri very worried kandi enkora yanyu ntujimanya konka ni nyenda kutandukana n'abantu ndakagira kibuzo cyawe abo kuba in fact achibuzo cyawe awitsin support opposition ninga opposition parties ninka vehicles ninga shemotoka kirinko kuba kujya muntu yenda kuza kucungura ihanga Kampala ritagwago mizi aza abantu binji tukeshango muri mbara abamwe bakasharaho kugendera mu basi konka bagendera mu basi n'abakwenda babanze horukaya kubanza kurya hakanyama abamwe bakasharaho kuzomuka motoka kaba kandi abamwe bakazomuka Costa emotoka tizirukushana nangu nabaryo mu motoka bamwe harumwe bine bigenderera byo kujya ati nyonga nahika horukaya nkaguha kabuzi karunji ninza kubanza nkoreki nkanene kandi hinari kujya ati nyomwe turakukaryari obana motoka cyo bana hariya kandi tembe turakuke turenge twacungura ihangere ritakagwire nkahi mu mizi. That is how I take these political parties. So but at the end of the day ekigenderwa cyabaryo mu motoka ezo zona necho kucungura ihanga nangu hariho nabako basa kuba bareba bamwe no batemba bakajya munitureka tutembe tugende nabampaka. So umwe wetakumanyana na cyenyine kikozere ki ekiruho we najya tukastanare mu mpaka timpaka ni manya tuwe kantembe bakikaruka yabayemerera tunanye kambe ndia kunka hari hito bari kugera hariho babesijya batembe motoka mbajyangu bantu mwe nyaburamwe reka turakuke tucungura ihangere ritakajumire. So ugogwe nyowe ubande mu anti wari mu FDC narebe kigenderwa cyanje ni kishana nekeye yenda kugambera ngo it's a plus for the opposition, in fact for Ugandans. I've already said this and ngenda kukigambira abanya-Uganda. Dr. Besigye and the group bayenda Paul nibashitamu makagabo nibareka nibatunyiga because tibakine kiba kufero nibarya nibanywa nibabyama mpaka bafire mpaka icyo tinko mubano wacimanya because nobo barigiro mu kurwana bakakora za businesses ninga shiba kasashugwe kiri kumara bine biri kuba mare kubasa sustaininga mpaka bafire konko muntu yargayo akaja twunga niyo Dr. Besigye cyantu yiro mu kishaka
tukakuryo kurengo ntabaho buringaniza ombanya Uganda n'ubundi abenyonyi neyo je micanyona n'ubundi mbine the likes of Kyagulanyiza bakozire sente ezi kandi zibakozire genuine ngo basharaho kugira ngo barye banywe naki nibarye kandi babaje n'abana babone babaje konko umuntu kugira ati akirya hakoze riye yamwihire Nairobi Dr. Besigye akana ashashurwa mu dollars ari Nairobi Agakana hospital yiwari kuturebana na kuturanye no cyuri yagira ati kansigeho mu rumogu Kinyata exactly kansigeho mu rumogu nshume nze mu kishaka ahari no kufa ndwane kureba ngo ihanga ryaba mu buringaniza kuko bano rwanira buringaniza Paul oba no rwanira mu bwawe no bwabandi nyonto ninga mbera abantu no uro muntu yakujya tkonka shiwe kanindeba norya nonywa hatu nofa kinensi hatu manyarevo ye yarimo nyowo kurya nkanywa nkarya tikiri kumanyisa munyencha kare kundarwara oburwire bwa mani Paulo naza hirwaro hariya ninja kwa fodingo mudedugwe sentogo nyowo kurya nkanywa nango umwe tukavuga nakagari tikiri kumanyisa ngo munyabuzare wanje warije so okumaroka wakoreka kuriya we bari no show wayibo kumango hari kwijangije ikizwe kirahakiriya exactly so we need to give credit to these people the likes of Besigye's, the Muntus and the Kyagulanyiza abari kurugayo kugera ngunga ahabwenchi banja rya Uganda hituru kugambera byahika trillion zicenda na mukaga konka washitamisa abanya Uganda kubabuza omwibanje rero tukahikayo tuta kandi eze sente zikakorera cy'abanya Uganda kitari kurebeka omuntu yarga kagera ati mwene kambebe mbere de kamba kwase de kamba teke mu engamba yebere bakweta vibe murwane kureba ngo ebintu ebitibishemeye gumiza because Paul rizoba after 40 years tindi kumubano wachumanya ngo even president Museveni kuyizira harama banja gabatusasira abajunga bari batari kwasa kushasha kunkama banja gagona go kureba ngo twashya 96 trillions naga president Museveni arire echo busasi turi kubasa kushobora cyatkorire mwene twagendera ha passage twagendera ha passage yiwo kiriyo norra Paulo ebereba basigaza b'imyaka eji turiyo nuturra ngo tubeturemerwa kombeka tubeturemere kugura obuproti konkori yo no bahurana bakugera ngo ahana niwe bakiremerwe abakiriyo no ryarahone oremerwe abakiriyo no giroti nkagura ka proti ariyo mbajangwa hata nawaza kugura wakasente no kubokihireyo no kubokihire muroni nakone bakenda humugera ki omushoro so nyona afuna a leader of that caliber akisha kanjera tinyabara mwe mutakafa nanye ndondi yo nimbateka mwamani nintekwa kumuhereza credit kandi ogwo muntu indeed naba ombyafaye bitu because ngenda kushobora Paul abinji tubakwenda kuchura as the day follows night mpaka mukimanyo kandi muchura regime ebyeri yo nekora abanya Uganda byo gwina zinetekwa kwija kujumara turayijuka ba Dr. Besigye turijuka abantu abayemerire n'abanya Uganda omukunyigisereza bwo kukankeje okinsaje no muntu enkora ya geno muntu of course nkoko kureba parties ezindi numwe abari kwendeza abanya Uganda ebintu birungi but I must admit along the way tukafuna mu challenges za resources tichachero ticho kubi because nkato kukureba ebiriyo mbigendo mu FDC naki okutambura ihangere na no kushomesa abantu kuba sensitizing ecyo bashemekwa nibyenda mu resources along the way ahiyabe na teka okwiha resources hino kuhasibirwe kunkanye nda kuba hamisereza kandi ntakagera ngo tukakomaho hakiriyo na hatemwe mpendwa hakiruho umuhanda kugira ngo twena turugoka abararge kasese bargeyo abararetwe cegegwa baretweyo kureba ngo buryo mu muringo gwe twagera hitwa gitanira omukucungura abanya Uganda yes mutinde kunkana mwebuza mutinde Dr. Kizza Besigye ako tereka kure Dr. Kizza Besigye streets zayo Europe agire kabashabe mukabayiru mukamutwamata akatera mukamukoma naga pick up akatera one complete week mbare Sunday Monday soroti Tuesday lira Wednesday guru Saturday mbarara Sunday bahendera bisoro mwana kakuru omucye cya Rukungiri
amone reka mbe ninye nabo nako ka background nakongera ka bite ngo kacyo karabyo maze kubuza ikibuzo cyane so nabo cyo umamenye sigaye urukutsabe nushuti Dr. Besigye inakomega ahi abana najya nta maho kubamega natanga kuri polisi yatanga kwipinga no kujwara cyo natawurene natakureba haka sign za Besigye ncyo atenye atuyambira nebishano. You see what I'm talking about? Atenye ari kindi cyane kinanyenda ko kiyaje image the policeman a bit them honore. This is the Besigye, you know. Sign za tanga kubakiriye tukuzagaruka mu sho bizanyu zo kunaga motoka zo kumutera zo kujya and2 ko kureba Dr. Besigye nija nashanga ho cyagoranye ejo combination za hoteli bits tricky iyo ari munonga mwambaro n'abaturikiza na kuterera bueno munso mutini mu bantu b'imiringisho namwe kabiri nakonga katigendenesha arabantu ngo munso mutini hariho Uganda n'umuti Uganda n'umuti ubwinemizi ubwinempimbi ubwinamababi mbona amababi agoreva umubiri bw'injura nkeji amababi gaba mengi umubiri bw'umushana amababi gaba make umubiri bw'umushana empimbi gire ebishu nangu n'umusheni atekateka nk'umutubu gwayo hangaba ho cyeka ikiguma cyebisi n'umushana no munjura kandi ikiguma cyemereza umutubu mwana muntu ngakiza Besigye n'amababi because point gera ngo katandika struggle kumibera na gumwe kati site short no ndakubingo mbugo bworombanya Uganda so hagataho abanyarwanda bakararaje I don't know cyo kwantu buzati hagataho aho kugira ngo aturi no garuka abanyarwanda bakabarireje abanyarwanda kanore ngo abashayi babashi abana baza kuza bayigarayo abanyarwanda bakababari barabatumuna ko wano bagarara bo baza kumanya batanguza garuka batsigaho kaburiye mabaga gasizo ne wiru bwagenze so na sheme konto eguza habintu bitaro bibona bimwe na munonga twana twenda namazumi hanga nitagenda namazuma nitwenda ngutwena tubetirije but now wano ntwara hizuba tikiba twashika hifoyeka ukavuga nigare kakutwara deno kagaruka kashanga natahire nakadomora ninga ntakashikiriyo kacindemerire nyesha geno zo kungwata utumkono kangara mishi bikwantu yebuza nawe Besigye yanaga ko mukaruko by the way ichaka ruti kimanye any biza but to put some politics to get part of the politics and actually mind yone yakaru of course politics niche what is it na mobilizing right so now twana tureba rena tumushaka kwegere na tutamu sheme buze bibyone buri umuyihango shamukago gutsigiraho tubitirije ningo biroreme buri hire so ko birori hire hatwagarra maniki wagihanka kare twatubitirije ikitaraze kubataniki so bibuzo byara bipantu bwita tusheme kwantu now wakugaruka kibuzo cyawe Besigye rajya ko ejo binyingi lu kujya mu nacyo twose ejo binyingi nyenda Paulo zori yorta kazakanya rero ndi kumamunacha ibintu bikaguma nguko byabiri umanye mutwa bikaguma nguko byabiri cyane kumanyisa abantu tubakinga mu mazyo abantu tubagura amakufuru abantu tubahindura kufuru abantu tubakwata agamatunga gakumya maka you know toine negative impact izuba ryorobanura bacitweka cyawe icyo uzanyigwemo ukareba buri umwe nakureba nashika newe buri umuntu muriwe no tegatega muri bari mashikira just to know something is kine kizuci yariwe eni manisati izuba ryorobanura ngo kutwara interga bakatu batukasibura program tukataha jwani kumuka ukareba nabagura ne gufuriza batakaguzira ukaroma utunaza umuyibanga ye gufure mpango just to know the problem is this ekizubutori wa guri gufuru ekizubuciriyo uyagigura
nawe twantagaruka kibuze okushanga wantu omuntu munonga okushanga ekibazo kyanze nimbasa kumuyamba okushanga nkingise kufuru zanjye biraho wawe ubuzubu butakukinga ubuzubu byawe nce nakinga nawe ikizubu kirya wanoreba abantu bona n'amazima abantu kuko twagira ngo twine fronts nyinshi zikwenda cyane kuko ari mbaganga yendo yabuze izuba rumwabo wenshi Dr. Besigye yatwiri tamu of office ye ichtreka timanye bana muha stand to be corrected muhereza wiri cyo mu office ya nga president ukashanga wona agira ati no hati ikintu kwenda ninyenda tubanze tuzukuzo mu activism zo mutero rwari akutara activism no kutero rwari That's not right. Activism In the definition test. ninyenda kutwara kuko nachi kuko what achetegereza activism asigaye garuka mu kibazo kakwiye ibya serbia ko wiye The definition just be precise. Yes. Where did he get the definition? Yatiamuka Never. mobilization no mureba ariyo mu town hall meetings nagenda rigiraskayamba yes ariyo na bouncing back face yene garkombe obutegeki official oba FDC muretingira down ninga nanda kunchumko no anga diretingire down whatever that happened. My point is NRM mukarebekana mukoresha uburu Besigye kuba active. yes How old are you? no I still read na bueno inyenda ngo iki kibeso kiriya umatuganya ubwo ni kuri mutaganda kucyitegereza mbona aho umuntu ari gukora icyashimiye gukora akakikora umuntu washimiye kukikoramo akakikora umuringo washimiye kukikoramo umuntu wo gutaterwa rwari kwiyaho akari kakora togo iniki yato wari cyatashimiye kutwara So how urebo ta reception ya Besigye abantu bengi kaputosha have you seen abantu bengi ka Besigye wabara batum town nuwo Besigye wahati mureba no tatura akabona ngo ingata nta kimango ahinditse ngo abantu tubakira nawe nka nta kimango ahinditse okay no tutakashikira idea tutakashikira ideology wowe nkana kireba ngo ahindikire kandi kitari kumanya ikintu cyameganye mucereza ambibo netigira ngo ikintu cy'urundi kikaga mu ibikiro rubi dagara sorasibireho just wagomba kusiba urasibireho umurundo gumweshwe imirundo mingi na nihange ryo ngo katutire nturusibira kure ngo ndugire obusinge ryo sibura yabare the Nyesigas have never been ready abo kuba abantu cyo kubanza bakabihamu mandate and I've always told you that ekintu bakweta credibility yaheza kwam it is like a virginity, it is lost once wareba abantu bakwiyamu Besigye ngo kutwabwira mu government agent mango mbinte biri kubasa kutugariza haline tutwakibasa kwesigabanye siga so the Besigye's na group yabo nitwenda yitite kubatereramu engaro na no kumanya ngo twine kuba joininga by them as a generation kureba ngo twaye cyungura ngo kunakushobora iwariyo naturebe cinkwendo manyi na nyindo hendere ndiyo nimpendera by them iwariyo naturebe budget yashomerwa mwako gurika kombe niko nahendera nako ekeriye ya trillion za 5.2 aha trillion za 5.2 esente ezabenzingana trillion za 20 zikanze kushashura amabanja agitukumanye cyari trillion zizuru kkezini nki 10 plus zikazirizo kushashura salaries aramuneza kwiba kashezo niyo ninkwiza kurugera ha IGG wa government oba kwita betkanya na auditor general bakatugera ngo trillion zinki 10 plus na zone zibo so ihumya Uganda riyo naturebe aha sente zo sigizeho zingahi ezikorire so nyenda kugamba ngo tuhagendera ha passage ihangaba tubakine kiba kutereza nyaburamu ni mu mucere mu Besigye kwa yimucere okwari kugira ngo tuyirwaneho ihangare tugarkombe kwa so Peter you good enough to wajya uri pastor ngo ko pastor he is still a pastor utakatitira mucyaki yawe kandi mujyayo but okusiba kwina impact spiritual life umuntu yasiba na go back spiritual then and your concluding statements are okusiba of course is one other step ekureta hinarahanga kandi kakuyamba kugira ibyo wasimbura ibyanebirwa other so ebita kubasika hande mubere ndijo muhande ndijo no kusiba kuteza urutambe hihina no gusiba no gusinguza atuyensiba ihangariye so nyowe nanisha abantu abari kutureba mu myangire
nyesigogo omuyangire agambo gambiya gambana bakamwanga kare nyesigamanye omuntu ayenteka teka kwata Besigye bakakubuza ukatandika kutugambira emfuru mpango ebigambo nk'ebyo abantu mu muryango namunongimo bakurarako baba batine ngito kigere imwe abariyo mu mbere gumangine abakwenda igambiro yes mambo nilizoro jinyoto yes ga how do you go you got it yet now konkuru anto atsikadura sibreho ya live nenda sibire konka n'ikintu kusibira amategeko direct katare umuntu wajya mu pasi urimo bembe bo ya wa yote najya no ingamba enteka bajangeje no want to be very clear so when letting chibi mu koraga msicha thing so letting chibi munonga mu kwenda gutwara hatakaza letting chicara kuba chibi munonga mu kugira atinja kenza kubaje kandi ukareba umwazo yakoraga mwene muri yene byona nyenda mutugari cya musinge twetegereze aha wenki bo pebuze kibuzo cyo kujya babemeza mu baragaye abo batuta bakaragaye abo Besigye bakaragaye twagaci buze byo kwetegereza ikishani cy'ubuye cyaga ikigambo cyane cya muheru nyenda ngo turebe ngo heyine bicene kurekura kwenda kwate bicene kwate so kind of in just a minute by the a minute wabare munonga bwana moderator n'abaturikiriza to begin with mwahereze nanka regional tour yodari of course we are not because twatuza kuraba mu region za sub region za Brenema we have covered 8 and the progress report is clear konka ndakagire yuko na nyaranyongera akamnywano wanje kacadagarasa ngo muri eje week 8 turumu turebira ishengero rikora biyo sente zakasimu ko kwereza tone general auditor general muwanga kuza kuuma ngo akorire gihanga ombya akorire gihanga no kushoza buri mwaka report ngo sente zihanga niziba hata itukira 10 trillion kunguyo akuja ngo bibire 10 trillion zitagarukire muri mukuza kumwongera ngo babire omumba agents ba 7 orinaje nankumbe nanda habera kwenda bakwate nakahumbi bakaherezoha muwanga humuli kwese parliament negotiating ikamuho kade 500 hura abana banyino barara kwe abana banyino basibenza ari mu mashomero bakababiha amategeko barayo baba bihasantare pari z'abana babikino barugoma shomero premature abana bitu bari mu gukora bigezo ezishatse kabire na shuwa omuzire we n'umwana yagwire cyakana cyo gumwaka yarakore cyakana n'ingaragumatine certificate konka Uganda ene sente zo kwakasimo uriyo wahire reporting w'abantu biba sente zitu tantire tkomusha so and mnywano wite bigambo biye hariya kutugambira amatsiko agonirwa amatsiko yo kutugambira tingumanyo ombi arimo abaturize n'abakutureba bamuwanga bo wano bangaye so kwendera warasibira hamwe think I don't normally pretend tingumana tinka sibaho finally no kwendeza abareba shwegi kumangu ihangane yitu kundi ihangari yitu kutari kushomesubwa ngo tuwaza kushomesubwa patriotism tokakunda miziye kiti utakuchikunda tukundi ihangari yitu tutehene imbera yo kurangurira atagaruko mikono kansibure bona abaturikirize na munonga murumuna wanje Andrew hariyaho mu rutina team ezeshani manya mbona misho bagatira TV kurangwa mu ntiyarwa batamukwasira dagarasigira na weekend kana pasta Peter mpaka kakuketsimba haba meya n'umunyanational de platform kimina ikiri mu position hari ikiri afro front momweta mumenye siga chairman aspire antero C3 kesho sub county kandi
nakwetora nkakubago mukiragwenda kandi umnyayina remo ande ni bamweta amoni berizo twareta amoni agatangu tumucunye aho kwani bo yaranda ko yari mu nkito za Dr. Besigye cyo twantu mostly omukureba FDC katonga faction ahe kujema banyeta Paul abaho na political sajyo mwe bari mnonga abatandukana ito twatandikira na hati twahika program y'inko kunabagambira buru akasha twara kutuyungera izoba ntubaturiya tubantu tubasa kutanisa panelists but at least show you nebero ahandi tugarike tureba ru akasha turkwija aba bari ya Sky kutuyona naba bari ya Radio 5 cyenda mu ruceka mushanju twata no mu rwashisha tumoroka butosha morning show kugashake muri bero mpaka shahina na program za Radio 5 zikwanza kwataho ubwo n'umurundi banyeta Paul abaho na political surgeon. Good night. Ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu. Ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu.